Mun pas Al-Quran kak dinto epereng kakopeng muljan kak dinto. Semaca Al-Quran pas epereng dek kak dinto dek kakopeng, maka nah debu nah Profesor Doktor Muhammad Zahra adebu kak dinto cepon bekal teti obat. Bahkan Al-Quran kak dinto bisa teti tambah kangkuy guleben panjenengan mun laku tak ngeloleh. Oning ngeloleh. Pikun merengakan pereng ki pakun buter ngakana poneng arwat tak ruwat mun daya ayo terata ngeloleh panjenengan belen nah babenyak maca Al-Quran bedahu bebe anisah oning pernah mirang nang PHP nang Kalimantan Barat kak dinto pon pianak bedahu babah anisah Al-Haddad bin Yusuf Al-Haddad beliau kak dinto ahli Al-Quran penteluare pas teh hatam Al-Quran dia pun mangkana tak pikun sampai mangkene ke umur 107 tahun nika pak anapa Al-Quran kayak mula tak bisa ajunan baca Al-Quran nika beda doa dari Rasulullah ika beda keng labit nika dari mapakun ayo rekam Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila ardadil umur arten saka dinto Allahumma du Allah a'udzu nyoon jauh abdi nabi kada kaajunan minal jubni dari pengecut dari bohong wa a'udzubika an aradda ila ardalil umur abdi nyoon jauh kaajunan ya Allah dekah umur siapa beli ke umur siapa akan kanak-kanak kini mayuyulang lagi gantian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila ardadil umur